Evangelho e a missa agradecimento takatinan tuan rihun rua ronulu resinhat no simu tinam fo hanoi basarani sira precisa ser missionário e amor islon lorong. E a missa agradecimento lorong tonunulu resin ida dezembro kala no lorong ida fulan janeiro tinan rihun rua ronulu resin limane Evangelho fo hanoi basarani hotu atu banate tuir rotrina nebe simu lihusi sacramento batismo katak maromak ni lifuan la osrona deit, mas precisa amores no haklaken tutang ba emaselo. Evangelho berkala nene, hak tuir deu, konabang, maromak nene lifuan nebe sayen. Katak lihusi maromak nene lifuan nebe kriya podi halo universidade da leha norai composto ho criatura toma todo nebe halan. Nebe depois sosi lifuan nemos halo sanya maroma ko makun tanai Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo na nene, glória filho fare na Roma, mai kova mundo, ato ema hotu ne memori sia na popundara nene, bele na Roma, e na Roma ne deve los na teheta ne, eta ia na Roma. A foi indiga ho idane no ohin evangelho ohin, vai loron o tina power ne ho celebra Maria maroma ne ina, buat furat ne de atan sira haro makane. Kata bibi atan sira sai ema missionário tambah sira hak tuir buat nabi anjo hatete sira hak laken ba ema sira hapoi posi buat nabi sira hak laken sira fila ba ho hak solo sira solo tambah sira hetam na maroma ke sira nena mores nabi atanore makedana ita sarani precisa saimos ema missionário wahira te sempre sacramento batismo buat nabi hak tuir kerasona ita buka atau sai ema missionário nabi dia atau lo osro nabi maromak nele apua nabi precisa hak laken nos maromak nele apua ba é uma seração. Segundo, ita buka aturai buat tutu ia ita nelar. Buat tidak nabe dia terus no fuga ita buka na pate aturai ia ita nelar. Atu bodo ne maromak nenia bi domi nabe ita ne ita buka expressa sai ode aplakan nos ba é uma seração. Anu na fati kata família importante terus. Inansira se atu buka tuir na pate bukan atu na pate modelo na inferto nenia. Ama siramos Banat ter fate modelo São José. Família pura, família da nebe, sempre na fate hakmate, hadomi malo, hadomi pama. Reportagem Mila Fátima, Televisão Timor-Pos. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia Clio, kita haluha, haneham botão subscribe, like. Halo komentário no fahe tutang ba media sosial hotu.